Tradizionalki, Bailarako gazte eta errebeldeen musika estilo gustukoenak, punka, oia eta hardcorea izan dira. Baina gauzak goitik behera aldatu dira azken aldian. Gaur egun, musika urbanoa, rapa, trapa, drilla eta reggaetona dira nerabeek eta gazteek gehien entzuten dituzten estiloak. Euren pertzepzioen arabera, 75%aren gustukoenak gaur egun. Baina ez da soilik musika estilo aldaketa huts bat izan. Musika ekoizteko, kontsumitzeko eta plazaratzeko moduak irauli ditu olatu berri honek, hein handi batean sare sozialekin eta aro digitalarekin estuki lotuta dagoelako. Orain arte, pantailetatik kanpo argi gutxi ikusi duen mugimendua da, ilunpeko loraldi moduko bat bizi izan duena. Une honetan, 20tik gora dira kantuak eta bideoklipak sortzen ari diren Bailarako gazteak, eta gero eta jarraitzaile gehiago dituzte. Sortzaileak daude, entzuleak ere bai. Beraz, eztanda egiteko osagai guztiak ditu olatu musikal berri honek. Nire influentzia musikalak dia Keidi Kane eta Albani. Nik uste nire lehenengo referentzia izan zala, ez dakit, Cicatriz erola, nire jartzen zuztela, etxien. Zira batetik punka eta ontsen gehien bat, drill, rap. Te abrí las puertas del cielo con llave de bumping como un cerrajero. Adibidez Jules, Nekfeu, Niska. La Osa, Aiasiprok, Nato Chihuahua, Denom, eta gero ja pizkatxo bat gerturatu Euskal Herrirut, Kulto Kultibo eta El Negro adibidez. El sonido del underground y el del convencional. Tuve que llegar yo, saluda a tu papá. Eminem nik ustot beti izan da kriston referente txikitatik. Nire influentziak gehien bat izan dira hemengoak, azkenean sortu den panoramia hemen Euskal Herrian edo Bilbo aldetik gehien bat. Ayman Junior, Ayman Bitoizakoak bebai, Ayman 42. Gertuko jentia bebai da influentzia handixa, porque azkenean Sierra, Poli, Exo, Ur, Denso, horrek itxando benen. Nire ustez, igual influentzia hola más ikonikoa da kanpoko bat edo, baina azkenean zuri influiru lo que es influir, de influencia, itxendotzu gehiago gertuko batek, nik uste dut. Porque sabes que ahora mismo yo ya sé hacer friend. Estamos en Vergara, ¿lo sabes, friend? Y hoy mi verga hará que os lo paséis bien. Le cagas de madera, me dice yo let's go my bro, este es flow y no lo tiene cualquiera. Te lo hago al momento y te vas pa' afuera. Eres de mi pueblo, felicidades, sí, enhorabuena. Elkartzen ginen Espoloian, Bergako Espoloian, Kuadrauan. Hor zeuan leku bat egoteko bi danok eserik, eta bi pertsona de pie edo lau, bi kontra bi, bat kontra bat, eta itxen ginen torneo baten moduan. Neukan lokala hor alboan, pasatzen nintzen hortik, eta ni flipau itzen eman, zima jende zeuan, txadan hasian, ez dakit, izango zen nagusinetariko bat, zeba zian danak supergaztiak. Ni hor hasi nintzen. Gainera ezagutzen dugun bat, Bergarako bat zan Bisabet irabazten zabala, Martxel, Zetita. El flow en el show, el Zetita va repleto y es un rapper completo. Tú no me aguantas 8 millas con este rabo de 4 metros. Si con un par de euros, trabajo duro por un par de ceros. Nik itzen ditzudan musika estiloak dia reggaetoia, trapa, gustauko jaten ditxia bebai drill. Eta azkenian nik itzen dut, ateratzen jaten dana, niri berdin jatitxia reggaetoia, o trapa, o momentuan urtetzen jatena hori itzen dut. Supreme hasi nintzen izen zen Unai Sierrakin, nolan rapa egiten, berakin, bere lokalian zaukogula gaztetxean, zaukon repelenzia grupua eta zaukon horre lokala berak. Eta ez gauen itzen punka, itzen gauen rapa. Eta azkenean boten ziren, boten zotzien, eurei lokaletik eta hor, hasi nintzen apur berakin, letrak itzen, beraz izan letrak itzen, eta juntago gitzen Densokin,
da la productoria un poco la cabeza de todo, porque hori izan da, buru bat lokzen esan gehiago, denso izan da un poco el timón horre del barco. Grabaketa ez diez bakarrik rekaien matia, azkenean nik itxotena da, hori raperuai apurtxa bat aholkatuz, nolan entona, apurtxa bat komposizio aldetik ere nun sartu estribilloa, zer sartu, zer ez. Eta hori, gero junta egiten urrekin, dala ontxe Bilbon bizidan bat, Urbruña. Eta horrek egiten grupo bat, itzen gauena berdina, itzen gauela bestitza junto, eta azkenean egon biharre o apur bat sortzeko zehozer, o nombrarlo, aunque sea, ez? Eta Supreme izan zen gauen pentsau asko, porque esan urteten esebe, atera gauen ja bestitza, eta izan gauen Supreme, Records, venga, fum, jazta. 1, 2, 3, 4, 1 for the money, 2 for the show, yo. 1, 2, 3, 4, todo lo que hice por amor al hip hop, yeah. Osa, nik dut respetua esentzei, porque azkenean zabaldu dago hemen bebai kaminoa, lehen zan modukoa, eta ontxe jentia bebai, esan da bebai, leikela hemen herriko gentiaz gauzak, eta ezin izan biher Madrilekoa o ez dakin nungua, ¿sabes? Solo me quedo perplejo. Con la Nike por la calle, siempre me fijo en los detalles. Luego así entiendo que yo falle, no que hay más ancho que la fale. Nire ustez, batetik kontatzeko modua da. Nik uste dut rapan kasuan eta beti egon da amorrutik kontatutako zerbait behar hori, askatzeko behar hori. Eta trapan kasuan, gustatzakat batez beti egon dela lotuta tristurakin. Eta depresioakin edo esango dugu gaztiak sentitzen dabian ez dakit dalako garai nahiko baltza, eta gazterian artean nik ikuste dut badauela txipen bat, eta kantatzeko modu horrek nik uste dut lortu dauela iristia gaztien gana, nola gu hola sentitzen gara eta kontatzen dut dugu gure modu erreal baten. Eta nik uste dut alde batetik hori dela, diskurso hori nola kontatzen den, eta gero hombre, erritmoa, trapan kasuan reggaetoitik badator, badauzke kutsu reggaetoi erritmo horiek, eta horrek nik uste dut erakartzen dauen zerbait dela, Azkenian, jente gaztia gure dabena da musika martxosua eta musika berrisa. Eta azkenian, juten gare tabernetara eta hori jartzen duzku, Eta nik uste dut horregatik martxosuagoa delako, horregatik guzti bitzen jaku gehiago eta berrisagoa delako. Bai, nik uste dut lehen nintzenean gazte eta juten ginela oi kontzertutara zeren estereotipo asko, jutetzana oi kontzertutara izin zahuen tekno-festetara edo, adibidez, eta gaur egun ikusten duzunak oi kontzertutan dare teknoko festetan, orduan zergaitzik ez hastia nazten estilo ezberdinak. Anjatzu tekno eta rapa guztau, eta orduan da igual un movimiento estrategiko bueno. Orduan zergaitzik ez hemendik aurrera, hastia montatzen rapa eta oian astu, eta rapa eta beste estilo batzuk. Olan, beste estilo guztu jakoena ezagutuko dute guk itzen duguna, eta guk ezagutuko dugu besteek egiten dutena. Eta holan dik uste dut gero eta gehiago movimentua gure artean lagunduko ga eta gora jungo ga. Azkenien, txegaitxik guztetan jako musikia gentia, porque musika aldatu itzen da, ondala 20 urte entzuten zan hemen entzuten zana, ontxe entzuten da hau. Eta azkenien, nik uste dut pentsakerak eta musikak enduta beste dana da oso iguala, del punk, traperuak eta punkak traperuak die muy punkiz, bai. Gainera ez dakit ez dut ikusten bestain diferentzia hundixa bi genero horrein artin, ez dakitzun ikuste dira bastante antzerakoak. Yo creo que tiene un punto en común, pero uno, que es el do it yourself, el háztelo tú mismo, ¿no? Que antes eran 4 personajes que no tocaban mucho los instrumentos, pero podían hacer canciones, y ahora incluso un personaje en su casa con un ordenador lo puede hacer todo. O sea, el háztelo tú mismo es lo que más se parece al punk. En todo lo demás, para empezar ha variado mucho mi edad. La edad, o sea, yo lo veo con otros ojos, claro, no se ve lo mismo, pero sí que es verdad que, claro, la gente que tenía 50 años con el punk, me imagino que le gustaría lo mismo que a los de ahora, ¿no? Poco. Y luego, por todo lo demás, la forma de hacer las canciones ya es totalmente diferente. O sea, ya no existen las guitarras. Han muerto, ¿no? En este tipo de gente no hay guitarras. Entonces, la forma de composición de canciones es abrir un ordenador y hago con el ordenador. O sea, ya
la canción va a ser muy diferente. Ba, bitxo, atzo hasi nintzen abesti honekin, azten dago, gitarra bateaz, adibidez. Batzuk sartu neotzan honi. Todo eso ya lo diferencia mucho de todo el punk. Y luego, la mayor diferencia que veo yo es que antes, en los 80 o los 90, los grupos se hacían en los directos. Y si tú destacabas y después de 150 conciertos destacabas y conseguías llegar gente, pues podías sacar un disco. O sea, ya tenías un repertorio hecho y ya tenías un recorrido, ¿no? Y es que ahora es al revés. Era bat aldatu da, ez? Lehen zuk musika edo kanturen bat edo artistaren bat esotzeko kontzertuetara joten zitzen edo irratitik entzuten zinuen, oin ez. Oin ja, sare soziala dauzkezu eta gainera dauketzu zelai zabal bat, ja ez dakitzula zer dauen bez, ez? Eta hori interesgarria da batez be sortzaileentzat bai, ez? Sortzaileek gaztiek oin ez dabiela behar disketxerik euren musika sortzeko eta edo publikatzeko, ez? Eta oin sare sozialek nik uste gainera, bueno, teknologian jaixotako, teknologiakin jaixotako gaztiak die. Orduan, euren herramienta garrantzitsuena da. Orduan, claro, hor aukera zabala da. El hecho de que una chavala o un chaval pueda saltar, de repente tener mogollón de visualizaciones y te pueda llegar a ti a tu casa con algo que ha hecho en su habitación en un ordenador, también tú lo decías antes, democratiza un poco también la música, ¿no? Porque al final hace que gente sin absolutamente nada de medios, ni siquiera para comprarse una puta guitarra, ¿no? Pueda tener un tema que lo pete. Y eso está muy guay por un lado y también es muy peligroso por otro lado, porque de repente tengo 100.000 visitas en una canción, me creo Madonna y entonces, bueno, no saben quién es Madonna, pero voy a, ya está, me como el mundo. Y como también se han encargado muy bien desde arriba, desde los sectores chungos de la industria, de hacernos creer que el éxito es una cosa concreta, que es una cosa muy dañina además, pues esta chavalería se cree que eso es el éxito y va a perseguir eso como sea. Y muchas veces como lo hace imitando, o sea, no solo estilos, sino hasta maneras de hablar de gente muy lejana, con realidades muy lejanas a las suyas, con realidades muy jodidas, cuando generalmente ellos no parten de esas realidades tan jodidas. Y entonces están como adoptando unos roles y unos personajes que se alejan totalmente de lo que son, que para mí eso lo que hace es que cuando yo escucho sus músicas me quede fría. A ver, nik uste dut gaur egun kontsumo maila dela, oin dela 10 urte baino askoz be handiago. Lehen 1000 bizitokitzia zen un éxito. Gaur egun edozein TikTok, edozein Instagrameko, edozein historik dauko 300, 1000, 2000, ez dakit. Gaur egungo kontsumoa da askoz be handiagoa. Eta orduen, ez dakit, horre kontsumo maila justifiketan da nolan edozein raperok, edozein artistak ukilekenan besteko reperkusioa, ez. Azkenian badaz atxabaltako EXO eta Poli lagunek atera zegoela abesti bat edo kizauen 40.000 bizita hori, ez dakite, hilabete batian, ez? Azkenian hori igual zuri harritu itxen dutzu, baina azkenian guri gazteoi asko kontsumitzen gau, telefonuak, YouTube, tal. Azkenian normala da, eta gero bai Bilbon badaz jendiak atera dagoenak milioika reproduziño daukien abestixak eta handiokan ez daugela kontzertu bat emun. Hori gaur egun normala da. Ya llegaron los duros del norte, EXO, Poli, 721, yeah. Cuando tú quieras salimos ganamos. Esan de golpe gainera, ez dakit, ez gauen espero, zebe gainera, Eta ez dakit, egun bat eta piku, ja 10.000 gaukoen, eta inguzen flipetan lagunekin, eta ez dakit, ez gauen espero, para nada gainera. Makerrak eta produktori hauek kriston lan hain zaubien, egon ziren ordu asko. Osa, guk hasiera baten grabo gauen abestixa hemen, eta gero ja fangitzen arrazetera, tenson gana, grabetan abestixa, eta gero ikusi gauen nien, guk, inoiz ez dugu lan produktore batekin, zintzen lehenengo aldiz, ez dakitu, beti grabo dugu guk hemen, baina guk ez dauko, bariabideak bai, baina ez dauko idei, ez dakitu lan.
eta fangitzenen beren gara, ba, ez dakit, pentsan gabe fatia, ba, ondo grabetia bestixa, ez dakitzu kondizioz, eta ba, hori, ba, ez dakit, arrera superrona, ez gaun espero hainondo, ez dakit, ba, hainondo entzutia zure bestixa, ez dakitzu, gukino ez gaun lako zeo zer. Eta ba, hori, gero ja bideoklipa inga benien, bebai, ba, hori, harritxuta. Si los tocas prenden fuego, volando bajo como un cuervo a ras del suelo. Lo tengo claro, no me tuerzo, sigo recto. 721 pisando fuerte, ya llegaron los futuros del norte. Otro día más sin ganas de ver. A ber, ba, azken aldizan indotena die drill musikia, azkeneko abestizak die drill, dala azkenien un subgenero bat, trapan subgenero bat, ez, ba, ontxe dauela modan, bastante modan. Ba, nik itzen ditzudan musika estiluak dia reggaetoia, trapa, gustauko jaten ditxia bebai drill. Ba, nire ustez ondiokan ez dauko estilo bat definituta, baina gare bilatzen, jolasten pixkat danakin, entzuten pixkat boom bap, drilla. Etiketa bat jarri behar bada guk gehien itxen dagoena da drill melodikua. Ez da gure zeiua besta, gare drillerua besta, ez dakitzu. Baldo be hartu beste instrumental bat, beste otro palo eta inbestagoz bat, ez dakitzu, ez da justo hori. Eta bestela bebai trap eta drill, eta gero ba, rapa eta holan bomboka jaia mas klasiko eta ba, niri eskate urteten itxia, baina gure goti itxen dut, Osea, que ez da, porque hartzen dut azkenien die estrofak eta azkenien amondu itxen duzu, ba, ni normalien itxen dut lehenengo basia hartu eta gero ja idatzi. Eta azkenian nik itzen dut, ba, ateratzen jaten dana, osea, niri berdin jatitzia reggaetoia, o trapa, o momentuan urtetzen jatena hori itzen dut. Base batzuk dauka estilo bat edo beste bat, eta dependez estilo bat, letra batzuk edo beste batzuk idaz ditugu, adibidez, izan alda pixka sentimentala, izan alda rap protesta, edo pixka doa guk haurtzaruan oinarte, bauki ditugun pixka kalian, ba, esperientziak, eta bueno, juten gauri kontatzen, ze jentia gehienetan identifikauta sentitzen da. Ba, hartzen dut oinarri bat, eta hortik azten naz, eta azten naz idazten, ba, triste banau, igual hartzen dut trap melodia bat, eta azten naz idazten ba, gauza tristiak, eta baldin banau ba, posik, ba, reggaetoi base bat, eta azten naz itzen reggaetoia, vamos, hor, de momento. Analizar primero con lo que Dímelo, Yana. largo el party está prendido. En todos los bolos todo vendido. Antes no entraba y ahora hay camerino. Abusando cuando entra el beat del río. Azkenean ikitze duten konposaketak ez, daukote denak gordetak, eta noizian behin noiek bidaltzen mezuak, deitzen dizena placements, que es posicionamiento, eta horrekin itzen dena da, ba, jendiei, hasta produktores, managers, tolako jendiei bidali, eta gero ez dakitzu noiz, eukiko duzun erantzun bat, ero noiz, ez dakit zeinek deituko duzun, idatiko duzun Instagramera, ez dakitzu, ez. Azkenien untxe dana da digitala, daz abestitxak mundialak urten dira kuarto baten etxien. Osea, que no hace falta gutia estudio batera con 50 instrumentos eta... Gaur egun dago Spotify, dago YouTube, orduan diskuak ez balin basa artista bat oso potentia, saia da hastia itzen disko bat, justia diskografikara... Baina hori ingo, hori ingo. 3 eurogatik daukot ja plataforma danetan igo da abestiz. Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok, denetara. Nik indoten abestizak izan dira ba, sentimentalak, ba, nik bizi izan dituten gauzena. Gero eba izan dutenez ba, kalian ba, indako gauzena, esperientziak. Eta gero ebai, ba, bueno, gaur egun gaur bizigazen mundua pixkat kritika itxia, ba, nik uste dut gauzako betu aldielako, eta bueno, nik uste dut azkenean musikia izan dela erraminta bat bastante potentia jendia mentalizatzeko. Eta gero, bueno, gure Real Sociedade bai jauna bestixa, ba, hori bihotzetik urtzen dana, Xadi? Euskal Herria, Gugara, Gipuzkoa. Empieza la fiesta, las cuerdas vocales se juntan, retumban hasta el 90. Pulsada no falla, la grada no calla, la boca bien seca. O sea, es un poco peligroso pensar que en algo no hay ideología, porque cuando hay una carencia, o sea, cuando no pensamos, piensan por nosotras.
Entonces, si no hay una ideología contestataria o no hay un posicionamiento crítico ante lo que existe, lo que estás haciendo es comerte con patatas lo que existe, ponerte la marca muy grande y hacerle el juego al sistema, o sea, al capitalismo de una manera brutal, porque encima es como estás vendiendo lo que... O sea, estás siendo tú el hombre anuncio o la mujer anuncio, ¿no? Gratis. Entonces, es un poco... O sea, no haber ideología es hacerle el juego a los que mandan. Normalmente, casi todos los movimientos musicales que no han tenido ideología son un invento de la derecha. Casi todos. Generazio honek irudiari garrantzi gehiago ematen dutela, ez? Orduan, bideoklipei be garrantzia handia ematen zia. Orduan, kantu bat sortzerako garaian be, ekoizpenak be, ostara, zuk entzute dituzu abestiak eta kriston ekoizpena dau, eta kalitate handia dau. Baina, claro, igual denbora gehiago inbertitzen da kantu bakar baten, eta bideoklipan, eta ez, pildoraka niri interesantia iruditzen jat, ez? Gainera ez bakarrik eurek, artistek, kontsumitzaileak be, nik uste dut diferente konsumitzen dauela musika. Oso zaila da, oin disko bat hartzea eta disko osua goiti bera entzutia. Hori zaila da, bueno, badauz batzuk, ondion, holan eusten dutzagunak, baina, bueno, ez da normalena. Orduan, jendeak zerrezkatzen da, guk be hori emango zau, ez? Nik entzute ditut abesti batzuk ez daukena bideoklipa, Spotifyen publikatzen dituztela lehen hau, eta esaten duzu, abesti xa ondo dau, baina eske gero urtetzen da bideoklipa, eta esaten duzu, hau da la hostia. Orduan, nik uste dut asko transmititzen da bela gaur egun bideoklipate. Osea, ikusentzun eskua, nik uste dut gaur egun, ez dut esan behar berrezkoa ala, zeba ikusten ditut artista batzuk ez ditut esatera eta triunfa egin dutela, baina, joe, bai dala, eskenean te entra por los ojos, bai esaten da moduan, ez? Orduan, hortaz gain nik uste dut artista bate gaur egun ez dela bakarri esaten da musikia, da berak bai esaten da produktua da azkenean bai, nola gestikulatzen dozu, nola espresatzen dozun bideoklip, ze burutu jatzun gauza hori gerozta garbisa hau heltzeko entzuli antzat. Orduan nik uste dut dana itzen da bela hori esatia temazo bat. Si la canción es buena, no hace falta más explicación. Eso está claro. Es así. Pero es que estamos en un momento en el que la estética y la imagen es todo. ¿Pero la canción? Pero es que lo jodido es que nos hemos creído tanto que lo importante es que lo que se ve mole, que o sea, que yo creo que lo hemos integrado en nuestra vida. O sea, antes hay estudios con criaturas, por ejemplo, que antes podían estar concentrados no sé cuánto tiempo. Cada vez ese tiempo baja. ¿Por qué? Porque los estímulos cada vez se ponen más rápido, los dibujos, o sea, consumimos imagen a una velocidad. O sea, a mí me pasa que yo, por ejemplo, si estoy viendo la tele, que para mi gusto, o para mi, por tal y como estoy yo ya, de corrompida, va lento todo el rato. O sea, yo para estar a gusto viendo la tele tengo que estar a la vez viendo el móvil. Sare sozialak beti erabiltzen dugu, horrekin ibiltzen gara, Instagrama, gehien bat, eta horrekin informetan dugu munduan. Bueno, azkenean denporak aldatu indie. Indala 30 urte kontzertu bat zegoen nien, hori, esan moruen kontzertu bat o diskoa daten zegoen nien, ez dakitzu. Ontxe ja, gaztenak daukien mobila, daukien Instagrama, daukien dana. Ez dakit onera txarrera aldatu dan, baina... Gaur egun dare artista batzuk, hitxe dituztela igual diskoan, ez dakite, 6 abesti superronak, letrak superkurrauta, baina ez daukenak hor como estribillo bat pegadizo. Eta dauk igual, postkantu diela bastante txarrak, dauk 15 segundo estribillo super pegadizo, orduan eskorrek esplota dutzen da, bitzen dagoen, bum! Azkenean dago gaur egun Instagram dala sare sozial bat potentiena igual, eta Insta Stories jartzen duzta 15 segundu horrek, jendeana jartzen, eta azkenean itzen dago bombazo bat kantu horrek, que flipas. Orduan, ez dakit, eske dare estrategia ezberdin asko saltzeko bakoitzak bere musika. Pero es que la vida es como que venga, vamos, velocidad. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper rápido son las historias en Instagram. Que es, o sea, nuestra manera de ver el móvil es consumir imágenes así, pa. Entonces, eso se traduce a la manera en la que sacamos música o en la manera en la que consumimos música también. Gaur egun zugure oso kolaborau ez dakizeinekin dela famosua, agentia badauko oferta, te pago 2.000 euro eta itzen duzu estribilloan erabestitzen eta fit eta... Bueno, baina ez da industria, osea, da, hori, zuzoi estatu batutara eta da, hola, osea, fit,
$3.000. Yo qué sé, 4 barras, 1.000. 16, 2.000. O sea. Estamos asistiendo, yo creo, a un momento en el que todo tiene caducidad y la caducidad es súper rápida. Entonces es como todo se pudre y si tú no pones una foto pasado mañana, entonces te bajan los seguidores y te da una puta ansiedad porque si te bajan los seguidores entonces no molas y si no molas te mueres. Entonces, y es todo el rato como estamos haciéndole el juego a los que están queriendo que esto sea así. O sea, la frase que has dicho tú de lo de la derecha me ha encantado. Es que es todo el rato eso y a veces me veo a mí misma metida en esa vorágine y digo, espérate, ¿esto de dónde sale? ¿Por qué tengo que publicar si a mí no me nace esto ahora? O sea, es como todo el rato yo creo que hay que hacer una balanza entre lo que el mercado pide y lo que es real y lo que a tus ritmos sanos ponen ahí, ¿no? Donde ya no queda nada más. Mira mis pupilas, Shari, solo gritan quémalo. Todo duele menos si esos labios gritan clávala. Sigo recogiendo las cenizas de mis sábanas. Sigo recogiendo donde ya no queda nada más. Estábamos hablando de si había una escena de rap en Debagoiena o no. Y estábamos diciendo, yo decía que para que hubiera una escena tenía que haber movimiento de gente haciendo lo mismo, cosas, y sobre todo tenía que haber un garito que concentrara a esa gente y donde se hable de cosas y ahí empieza a haber movimiento, ¿no? Como podía ser el Biona en la época punk o el Rocola, la movida madrileña, ¿no? Un sitio donde se gente para que haga cosas, ¿no? Y eso es lo que veníamos hablando. Y Nerea decía otras cosas. Sí, que unido a un espacio en el que encontrarse, que igual existe un espacio en el que encontrarse, igual no es un bar y es un parque, porque relacionado con las músicas urbanas, por llamar así de alguna forma, siempre ha sido, o sea, la calle ha sido muy el encuentro, ¿no? O sea, el lugar de encuentro. Pero que yo creo que para que también haya una escena como tal, aparte de un lugar de encuentro, tiene que haber una ideología que de alguna forma aúne un poco. Entonces no tengo muy claro si en torno a ahora mismo, en torno a lo que se hace, en torno al trap, el rap, el reggaetón, voy a mezclarlo todo, si hay una ideología común o no. Me parece que a veces se peca más de darle más importancia a la estética que al contenido. Nik uste dut reggaetoiak daukola fama txarra, azkenean artista askok erabiltzen dabiela reggaetoia eta gainera itzen dabia bestixan berba gauza matxistei buruz, ez? Eta nik uste dut hori azkenean udaletxiei o hemengo herriei ez jakiela guzteetan, baina nik adibidez itxeo reggaetoia eta ez da matxista. Eta orduan ez dakiz egatxik ez daukogun lekurik herrian. Itzeko hori. Igual da hemen ez dauielako ezagutzen musika estilo hau ondo edo ez dakit, baina bai, adibidez Malagan o Madrilen badare kontzertuak, reggaetoizko kontzertuak, orduan ez dakiz egatxik hemen ez, adibidez. Hemen bai egonda musikia, dala maz euskal musikia, punka, eta horrekin dugu bai ona heltzia berandu, hau dana. Porque zuz hori ez Madrilera eta oindala 10 urte hor jendu zaila entzuten zan dana, hau dana. Hemen heldu da, ontxe, ondala gutxi. Euskal Herrixen ez dakit, dogela purtsu bat atzera, ez dakitu musikalmente o ez dakitzen esplikau. Beti ikusi dugu hemen, hori, ez dakitu igual txosna batzuk, betiko grupo berdinak txosnan. Plazan, betiko grupo berdinak. Porque hemen sonan badoi, bastante, urte pare batero, musika tipoa bolako motia da bitenak itzen musikia. Eta ez dut ikusi inoiz, ez dakit herrian tolak herrisa olako genero honei apoio emuten, o aukerak emuten, o ez dakitu beti da, betiko aukera berdinak. Baina ontsi gutxinaka, bai esartzen gehiago Euskal Herrixen, olako gauzak, eta normalizetan mundu denak ez da bela itzen punka, ez da bela itzen klarinetia jo, ez dakitu da zela gauza berrizak. Udaletxeak deitu baduzku kontzertuetarako, da nahi mundalako konturatu dielako, ostia, igual hori dela guztetan jakiena gaztiei, ez? Eta ez, jo que se, izaro eta hori, ondo da, baina hori nik uste bete bidala eta emongo diela konturaten bidiela, hostia. No me quedan fuerzas pa seguir, le tiro al direct, dile que esto es Supreme Rec, no Warner, pero mantente tu warning, que esto va a inflarse, tú sabes. Ahora la gente saca canciones y no ha hecho conciertos. Y yo ahí veo
un problema, o sea, que no tiene mucho recorrido de escuela, de base, de gaztetxe. A ber, azken aldizan hori. Da, azkenean nik uste dut arrazoi nagusi izana dela pandemia, logikamente, porque bestela, yo creo que jarraitzuko gauen itzen kontzertuak eta... Kontzertuak ondiokan ez dut usten gauen, ez dauko beste abestixak atea eta beste kontzertu bat itxeko, baina gudako pentsauta abesti bakoitzai bideoklip bat itxia eta holan, atea poliki-poliki. Piskat COVID-aren buruz nik uste dut izan dela, azkenengo bi urtiak, baina bestela bebai, egon behar ziren igual kontzertu gehiago rapekua edo, ze nik uste dut azkenian ez dare itzen ze dago protesta asko eta hola rapan, kantuetan eta hori dana, eta azkenian como es un lenguaje de calle, hola esan da, no es tan políticamente correcto. Gauen iratin hori kontzertua, zen como un evento cultural, osi, de artistas hemengokuak, hori, erropia, jentia pinto bitzen dauena, musikia, gero jentia bai pintxo bitzen zauena, eta hori, kantzela egin zen, por COVID. Gero bai gauen Madrilen zaukogun hor bat gizeitxita, bebai, Madrileko lagun batzukin bebai, eta hor bertan bere geratu zen bebai. Eta ontxe nik uste dut bai, hasi bigarela. Egisa da ez dala egon bez nik uste dut apoioa udaletxien atolan, baina adibidez egin dela bilabete Bergarako udaletxea itxusoskun, Montosoban rapekitaldi bat, egon zen jende mordua, jende asko gustau jakon, eta nik uste dut azkenean sumotatzen bozu gauza bat eta jende asko guztien jakoko, nik uste dut gerozta aurrera, gerozta evento gehiago montauko dituztela. Orduan guazen eukitzera pixka pazientzia, gu bai itxen ditugun abestixak gerozta obiabok izatea aldik eta jende gehiago heltzeko, azkenean gu ez baga honak jau heldu behar jendia. Orduan gu bai pixkat autokritika pixkatin, gu bai hobetu eta nik uste dut guk asko hobetzen bau, eukiko eula gerozta kontzertu gehiago. Baina hori zen da bena xaio, bai, COVID-ak inointxe bez da erresa. Ingo dau estanda eta gainera nabil pentsetan proposatzia Baiarako artistei itxia dano kontzertu bat, herri baten o herri askotan, eta proposatzia udaletxia eta erakustia herrixai ze musika estilo daren entzuten denaz aparte. No saben hacer el baile, no hay más. Estamos todos dentro del game, pam pam. Esto es el norte, ¿sabe? No te veo por la calle, no hace falta detalles, que va mucho tirándolas. Están bebiéndose Venap, están luciéndose la Nike, la están metiendo de penalti. Yo mientras tanto level up, estoy con la Seventura. Gang gang, no saben hacer el baile, no hay más. Estamos todos dentro del game, pam pam. Esto es el norte, ¿sabes? No te veo por la calle, no hace falta detalles. Esa peña de Are, yo, vamos tú. I'm a rap to the death of it, to everybody come on. Little brothers is grown, hood rats, don't abortion your womb. We need more warriors soon, sent from the stars, sun and the moon. In this life of police chases, street sweepers and coppers, stick up kids with no conscience, leaving victims with doctors. If you really think you're ready to fly with my power, this is what Nas is about, brothers, the time is now. Azkenian, ni hasi nintzen, sartu nintzen hemen arrasaten estudio baten zeuzela lagun batzuk, eta ziginen danon artean musika sortzen, batek itzen zaben produkzioa, beste batek bestu itzen zeban, eta orduan azten ginen itzen abestiak ni kolaborazio bat nire lagunakin eta produktoria laguna bebai. Eta ontxe urtea pasaudie, jentiak hartu hau bere kaminuak, bere urre bizia Bilbon, bestaukaten beste kontaktua, eta ontxarte igoten gauen bestidanak su primera eta ez, baina ontxe ja hori, desiru dugu itxia bakoitzak bere kanala, tal, porque azkenean Supreme zan lehen zauen zeo zerrez, porque ja hori, denso gartu bere bidea, Sierrak bebai, nik bebai, Urrek bebai. Esa idea que tenía Supreme me gustaba, que eran 4 o 5 personajes haciendo cosas y cada uno aportaba. Me gustaba esa idea, pero me acabo de enterar que se ha ido a la mierda, pues se ha ido a la mierda. Pero casi todo lo que estamos hablando son personajes, o sea, no es un grupo de gente haciendo cosas, ¿no? Uniendo, que es lo que la música durante muchos años ha sido, ¿no? Goiz itzen sobre todo beste musika un poco más techno eta
Sierra eta ni bai goiezela apur bat por el mismo palo, eta denso bai, baina hori. Eta gero mutiko bai zauen, gero etorri zan, mutiko gero hasi zan rapetan, izango etorri eta gurekin, no seke, gero nire primoa bai jaunan, izen zan holan, eta azkenien geratu da hor, eta zen da decisión un poco de todos, ez dela hil, azkenien gure bagauen jarrituko gauen, itzen igotzen horra bestitxak eta baina apur bat hori esan zuten alen, azkenien un poco envidia el personaje del rapero hori importantia da gaur egun, imagena eta hori dana, nik uste dut, ez hasi. Eta bazain duen bida, baina lekudan eta moduen. Eta, bueno, gainera horrek lagundu itzen duzku, sare sozialetan igotzen dugunean abestixa, bere publikoak ikusten dauz eitzen duten nik, eta aldrebez. Guk uste dugu rapa bindala urte asko basala adibidez zubaitzeko enbor bat, ez? Eta esan oso estilo klasiko bat, boom bap, izan esan rap protesta. Eta poliki-poliki, denbora aurrera jundan enean, junda urtetzen rap callejero, rap melodiko, trap, drill, urtetzen da rap mordua, rap junda evoluzionatzen, poliki-poliki, eta azkenean hori junda aldatzen, eta hasi urtetzen artista ezberdin mordua. Eta orduan, norbait esaten gustatzen hau, hasiko jako gustatzen hau, bestia hau, eta azkenean kultura globaliza huin da, sartu da jende mordua hor barruan, eta nik uste oso potente bihurtu dela kultura hau gaur egun. Hortaz gain, ja eske ez da bakarrik musika kultura bat. Eske kultura hortan, dala hip-hop, dago dantza, dago pentsatzeko modu bat, dago ja eske esan adaut janzteko modu bat, lehen igual zan janzkera rap, praka zabalak, baina eskointxe ja rap, usaldu ezu 10 artista ezberdin, eta danak dia rap, baina bakoitza dauka bere estilua, eta dare marka mordu horten diela del rap, gazte morduak jazte dituztela, eta azkenean dana izan da hainbeste jende pilo da bena. Ando con el capo en modo avión, entre nubes en busca de la ilusión. Siento que estoy en el cielo pero con los pies siempre en el suelo. Miro hacia atrás y veo a mis amigos, nunca les dejaría ir. Kantatzera noa zu bertso bat edo bi, eren egun jarriak gaztea arruntari. Julen Xabier Iñakian bere tomatxin, gauza ederra denik ez dukatu neri. En todo esto hay un halo de luz interesante que yo creo que es Chill Mafia, que para mí ha llevado todo ese terreno, pues lo ha llevado, lo ha traído a Euskal Herria y ha cogido la raíz de un poco de aquí y se lo ha llevado a las músicas urbanas de ahora, lo que sea, ¿no? Y en ese grupo veo un poco los grupos que despuntaban antes, ¿no? Como que creo que siguiendo esa estela pueden salir cosas muy interesantes. Algo que a mí me resulta muy interesante es ese mestizaje de, o sea, pillar una música que obviamente no nos la hemos inventado en la chavaleta, y hacerla tuya es una cosa muy distinta a querer hacer como si tú fueras de donde nace aquello, ¿no? Que es peligroso, que tiene un punto ahí como de apropiación cultural también que yo creo que hay que revisar y que sobre todo que adopta una estética de la precariedad que es súper jodida porque estás riéndote en el fondo, aunque te mole lo que están haciendo los otros, pero tú no estás viendo esa realidad, entonces apropiarte de eso es un poco peliagudo. Nik abesten dut erderaz, 16 urtekin hasi nintzen idazten erderaz, gero deskubritu neban autotune, eta hasi nintzen abesten bebai erderaz. Eta ez neban deskartauko musika euskeraz itxia, eta guztau ingo jaten bebai, publikoan zabaltzeko bebai. Oinartin dauen abestixak hori da, gazteleraz izen die eta gazteleraz jarraitzuko egiten segurenik, euskeraz bastante komplikau ikusten. Ja, eta ez dakit, ni bentzetan eroso sentiruten euskeraz abesten, asko bere xo betxean nire arderaz abestia, ez dakit, se lo he explicado. Yo creo ahora y siempre que cada uno tiene que cantar en el idioma en el que sueña o en el que piensa. Si tú piensas en castellano, sueñas en castellano, adelante, castellano. Ahora, si piensas y sueñas en euskera, hostia, euskera. Y eso de que el euskera no da, eso es hasta que alguien lo haga y diga, ¡ay, va, pues sí que da! Hay que pensar un poco, hay que hacerlo. Tenemos un ejemplo, para mí, Glaucoma, rapeando en euskera,
es un ejemplo claro de que se puede hacer de todo si lo haces bien, claro. La kontatu eskolan, nola gaurko denboran, ez du azalpenik eman ardura dudan estatu espainola kontatu eskolan, zerbait kontatzekotan, kontatu gabeko milaka daudela errepide albotan. Pausuz pausu atzean utzi ditut negu ilunak, ziur nago lan gogorrak emango didala merezi ditudan fruituak, nahikoa da. Batez be hasi ginean gaztelaniaz rapeatzen, zeba azkenean influentzia gehiago zeukuna zan gaztelaniaz. Baina, bueno, ni hartu nintzen izan da hemengua, zergatik esan ni behar euskeraz. Gai nintzen, da nire lehenengo hizkuntza, orduan gutxi dago mebe bai, orduan hasi nintzen pixkat euskeraz ditzen, oin arte bakarrik 2 publiko ditut euskeraz, eta hemendik aurrera hasiko naiz gehiago publikatzen, ja daukada prestauta. Eta, bueno, gaztelaniaz zutena ditzen dugu zeba influentzia asko daukogu, eta, bueno, frantzesez egiten dugu bai bixo daukolako ama hizkuntza frantzesa, eta azkenean da txoio bat 3 hizkuntzatan rapa gauzatia. Bueno, inglesa bai bakigu, osea, que zehose bai dauko gehiatzen eta inglesez, osea, que zehose urtengo da, ez, Xadi? Atarako dugu. Txarte, osea, gazteleraz, jo que igual unas barras hor ingleses edo urten jatena, baina hori gaztelera ingles, ontxarte, eta ontxe bain dute abesti bat euskeraz, Janekin, urtengo dela laster. Eta ideia dabe bai, ez dakit, no sé, oian da gure dau bai jarraitzu un poco estilo hortan, ez, atera bio Oianen kanalian eta abesti hori, porque azkenien be bai zu fijo enbiozu zure un poco estilua, porque ezin dozu atera zure kanalien eta hasi ateraten hau, da bestia, eta porque azkenien hau beto da itxia gauza bat ondo, ez, eta ez jotzia pioa palo, hartzia hortik eta mendik segidoriak, oza, 10 segidoria, baina ez tia igual nahin fielak edo. Natural urtete jakon hizkuntzan hitz egitea be interesgarria iruditzen jat, ze barrutik datorren zerbait da, eta orduan errealago bada, ez? Igual, zuk gaztelera menperatzen bazu, euskeraz menperatzen, hola hitz egitea euskeraz, igual artifiziala bai iruditzen jatzu. Baina, ez dakit euskera zuria bai izan lehike berri txarrakek amorru guztiakin kantau izan dut dana euskeraz, orduan, ez dakitan aitzakia bat badala iruditzen jat. Hor bai, nik, ez dakit, hor demate interesgarria dau, ez dakitena, ez dauketola iritzi propio bat, bai ulertzen dut gaztelerara jotzea, baina baita ulertzen dut euskerari bere garrantzia eman bihakola. Orduan, hor nik uste dut norberak egin bideuela autokritika bat eta igual esan zer neike hobetzeko, ez? Baina ez modu inposatzaile baten. Bueno, gero hori be badau, euskeraz gaizki itzen bozu, beste aldetik be gurra datorrela, orduan ez da asmatzerik, hori begisa da. Otra cosa que sí que veo en común en algunos entornos con la música, como decís, de antes o de ahora, o concretamente con las músicas que se han venido haciendo desde Debagoiena, es que generalmente son muy masculinizadas. Esto, o sea, es algo que no lo tratamos, no lo decimos, no nos parece importante, pero sin embargo que la mitad de la población se siga atreviendo a utilizar la música como herramienta y la otra mitad de la población no, es súper preocupante. Ez dut ulertzen segatxik ez daren neska gehiago. Azkenean neskak mutia bezala aldouin abesti berdinak, obiauak, txarrauak, baina beti izango gare sortzaileak. Igual neskak daukie beldur gehiago reggaetoia itzeko matxista esaten da bielako dala, ez dakit. Nire ustez hori halko zan izan arrazoi bat. Bueno, nik uste dut batetik musika beti izan da gizonezkoen terrenua, eta hori ondion hola da. Orduan, nire bildurra da potxokian sindrome hori, horrei jarraitzia. Hau da, bai, estena honetan mutilak badaz, baina neskak be bai, eta igual neska bakarra dau edo, salbuespen badau, ez? Eta holaxe geratzen gara, lasai, bueno, bai, baina neska, bai, ez. Hau salbuespena da, eta hau beharrezkoa da. Eta nik uste hor neskok be, ikusi begula, guk be badaukegula aukeria hortan sartzeko eta hortan parte hartzeko. Quiere decir que para que yo me ponga a rapear, de hecho a mí eso me pasó, o sea, tengo que estar escuchando a los capullos de mis colegas rapear durante 5 años de regular a mal para que yo diga un día, igual yo puedo intentarlo. Porque es que nosotras tenemos que partir de ser
vamos, la puta hostia para poder intentarlo, porque la autoestima no la tenemos en ese mismo sitio que de partida la tenéis vosotros. Eta gizonek bai mutilek kontsumitzaile bezala, neskak erreferente bezala hartzia. Ze horbe problema handia ikusten dut. Guk neskok beti auki dugu nahita nahiez mutilak erreferente, edozein esparrutan, musikan ere bai. Orduan, hori aldatu inbiarko leuke, baina mutilek eurek, edo zuek inbiarko zinuten zerbait da, baita ez? Neskak be eredu bezala ikustia. Eta eredu bezala ikusten badituzu, azkenian neskak be igotzen jungo die eta zabaltzen eta horren musika hobetzen, orduan ikuste hor etxeko lan edo eskegula. Ahora mismo, a nivel, o sea, dentro del rap hay un discurso feminista que llegó para quedarse y que se está trasladando, o sea que igual antes era más pues esta concretamente o esta otra, ¿no? Pero yo creo que ahora hay un discurso que está educando, o sea que es que yo he ido a conciertos de colegas y he visto a chavalas, y por no ponerme a hablar de mí, pero he visto a chavalas de 17 años o de 18 años cantando unas cosas que dices, hostia, esto a mí se me pone la piel de gallina. Yo he visto a Laira en el Gaztetxe de Mondra, o he visto a Rebeca Lin en el Gaztetxe de Mondra y he dicho, hostia, esto era, es que nos estaban contando que el rap, yo voy a hablar de rap, no voy a hablar ahora de trap ni de otras cosas porque es lo mío, es de lo que sé, pero, o sea, ha habido un cambio de discurso y una potencia de afluencia de público, además, que yo no sé si esto se está teniendo en cuenta o a alguien le importa, porque creo que no le importamos a nadie, pero por lo menos para nosotras reconocérnoslo y decirlo en alto que la música educa. Aparte de que la música refleja la realidad, también tiene la capacidad de crearla. Por eso es tan importante que haya un discurso transformador encima de un escenario, porque hace que a una personita que está abajo le pueda cambiar la vida, porque de repente dice, hostia, estas zumbadas piensan como yo o tienen los mismos dolores que yo, pues igual en vez de pasarlo mal yo sola me voy a poner estas canciones y es que te transformas.